Ni'n gobeithio bod na ganlyniad yn aros amdano ni wrth i ni roi'n sylw ni ar rhan ucha y prif gylch. Ydyn, mae'r hosglymau i ffwrdd. Ac wedi aros gyda'r un o ddar y brig o'r dechrau. Ie, Sir Edenad Cwm Eidi i bedol sydd yn cadw yr goro ennill y dosbarth to, y dosbarth cyntaf, fel y welon ni yn y cylch arall, dosbarth cyntaf o'r Caseg Wag neu adfarch ifanc te, welon ni. Ac yn ail, i Sandy Anderson, Thistledown Blue Suede Shoes. Bydd e'n bles iawn ac yn ail, i fod yn ail yn erbyn yr enillydd yma. Ac yn drydydd. Mae gyda ni Pennech Anastasia, i Brian a Jennifer Thompson a grŵ. A mae tri, maen nhw fel, wel, mae'n batrwn i gael yma. Maen nhw'n agos iawn yn ei patrwn, yn ei symudiad. Mae dewis da wedi bod yn y cylch fan hyn. A braf gweld y cydweithio ar gyfeillgarwch rhwng yr rhai sydd yn dangos hefyd. Ni wedi gweld sawl peth fel ni a sawl llun fel ni dros yr wythnos. Os wyt ti ar y brig, falle sy ti yn y linell fach sy'n ti ôl, bydde ti ddim gwaith o'n hapus. Ond ie, i fod yn y tri cyntaf, gallu ti ddim wneud yn well. Fe ddath canlyniad cynta yr adran a y bore yma, 19 yn y dosbarth, ond yr un ddath i'r brig a cadw'r lle. Dyma chi cwmedi i bedol yn mynd ar y wobr gynta. Yes, you could bring it forward. Just all the excitement's got a bit much, hasn't it? Wel, llongyfarchiadau mawr iawn I chi Freddie. Many, many congratulations. And of course, mae gyda ni y bridiwr yma fyd, Mr Rod Lewis. Ond ni ddim yn hyd yn oed gwybod bod hi'n dod heddi. So, I bedol yw enw I, cymrydw I bedol. Mae bedol yn lwcus, a mae wedi ennill heddi. We're just saying her name is very lucky, and it certainly was for you today. How are you feeling? Overwhelmed. My missus' pony, I bought it for her the year before last, and yeah, it's been a bit of a roller coaster. It's her first show, to our knowledge. She's an absolute gem. She's got an engine to die for. We just we come here today, fingers crossed, to see whether we would even get in first row, to be completely truthful. Yeah, we knew she was a nice pony, but you know, it's a lap of the gods in a massive show like this. You did just tell us as well when we were chatting with Rod that she's got even more she can do, and she hasn't given you the best yet. You've got the championship to come. Let's hope we get a good show out of her and have a better show than we've had so far, which you know, let's hope. Pob lwc i'r championship, ynddo fe? Yeah, pob lwc yn wir. Many, many congratulations and good luck for the championship. Diolch yn fawr. And a dosbarth yma, so 39 trees in this class, another big class this morning in the West Road Pony section.